Eki hizingba baba, hizingba mama, hizingba la sokosi akoka pandali chi kapa chi ndugu asangu chi peko chi beko ndite so itene na la nzoni gango asangoni na molongoni. Birigbe so a bateni chi mungo maboko na zoli na Josiane Bemakasui a warana kubuchi kusala chilo Felix Akrebo solo yeke fini mokonzi chi bumbi chi UNICEF zilege sitene ala wara asangu nandoni. Beti kapati chimingo tereti lusulugana yereti UNICEF be Afrika ngana benigbiaso abateneti azusui chingango asinala aiki chipika patara na ndoti akusala so ndokwa benigbiaso asara maboko na UNICEF ngana apia luso angbati lekereteneti ala so yi chingango asinala nila benigbiaso abateneti azusui chingango asinala loiki fana ipekuchi kapati pikango pataraso recevoir fini représentant du UNICEF sur le long de Timongambata Tchoukwachulu na Tchalanguso le gars fallait na visite courtoisie le gars était le barami en tant que chef du département d'action humanitaire bangati so ministère action humanitaire ak ça quoi maboko na UNICEF na yati projet ti cache éducation et puis na Timongo maboko quoi la gananda poso na bini kit de dignité ti tenamu maboko na yi na cha kwa so kisara na ndoti terrain aki vraiment nangia na be simbi yambalo kina bati projet na partenaire ti UNICEF na yati opérationnalisation ti stratégie de solution durable sur na CCI na yati teneti ki rengoti a itachi sola na la tonti bira si ala pena bageti a kita kodo so ki tereti kodoti République centrafricaine ki lanika réfugié ala ki rigala gatona centrafricain rapatrié na popotal aussi amulinga ki mingi ngati sa kwa ensemble mamboko na UNICEF petite na popotia a famille soit kiri amingi soit kiga il faut que ça quoi ti éradication ti apatridie na popotia a foroto soit amingi soit kiga so et puis alinga ikina kota projet so akina bageti samba projet ti logement sociaux ti tene aikati soit la malanduta site et qui est dans la cadre donc la construction ti école akiande na ndoti site ni la na ti pikango pataraso le sara teneni ikiduchande na tereti miza ti tene ipika patara na ducha projet so kwe atimbi ministère action humanitaire na partenaire ti UNICEF so inale kisa aussi kwa mingi na yati stratégie de solution durable na undingo ti pataraso lusolo gala yiti UNICEF le mu ambeni agbaso a iri na yanga ti mundu fanzi atene a kit de dignité na ndukwa benigbiaso a ikina gbeti benigbiali na Josiane Bemakasui. Ngameni sangoni akina lango balako nandoni miombesi azi yanga chi kotakapa chi bumbi chi awali chi biachi kodo chi fani mbasambala na danganga chi iton na Dubai so aiki na mbege chi Dubai mbieti tene sosi kujo mama chi be Afrika Brigitte Twadera a konga kapa na yachi kota bengo lingo so Bertrand Buba aiki munayi a sango nandoni. Aogbia ti Afrika ngana ti aziso akokapa na ti kota bungbi ti ndokwa ti Fondation MEC na singo tala na ndo ti bungbi ni aki akota avu ti Fondation MEC a Jacques ngana Frank Stengenberg Avercop si ayambala ti gwenala na ti dani bungbi ni atondani na sango tene ti Frank Stengenberg Avercop solo ke mokonzi ti conseil d'administration ti Fondation MEC solo façon do kwachilo akingbala kweti mu maboko na wogbia titene mungo maboko tene ti manango mbichi cha masika wali nga ti manango akode cha wanganga agwina nduzu awogbia akoko alondo ti saka tene ti fa peko cha kusala so ala kisaka maboko na ndokwa ti Fondation MEC wogbia Brigitte Twadera mokonzi ti Fondation Cri de Cœur d'une Mère na sango tene lo fa kusala so biani lo kisa maboko na ndokwa ti Fondation MEC ngene yengu gumba yawe lo faso manango mbeti ti amasika wali ngana mungo maboko tene ti manango ambeti ti awanganga nga tene ti mungo maboko na wali so awara pasa ti du a mlenge pepe angbala kwe ti mai ndali ti mungo maboko ti ndokwa ti Fondation ti lo kota bungbi so biani ake kondani ande na lege ti fango peko ti akusala ti awogbia na popo ti ala
Ngati unjina sangoni ala su amandambechi na ndo biochimie na biologie su akotamanda ko chala na bikwa osusu na da sita gigichi bongi viane bofu aikimuna i asango nanduni. Akina yati da ti ofite yato esike chindo kwa ti faculté de sciences ti bongi si kotakapa ti soutenance ti thèse doctorat aduti na megeka. Zoso azianga ti kapati soutenance doctorat so ake yapakara Julie Leonci Gugodo Demo Zoni so loke oko wali na yati ala sokwe agoti tene a soutenir testi doctorat. Le saraklo kwa mingi nandoti tene ti gozo. Nandoti akpali sosi, tiai sosi akenguru kodoti siagana akpali nandoti tene ti dengo ayaka ti gozo. Na koroti be Africa. Ado tiro sosi loganga na pikotiro ake Alain Romaric Kola Doli so longa kwe le soutenir testi doctorat. Le sarakwa mingi nandoti tene ti ariko sosi ameni a makongo a ebupakani mingi na koroti be Africa. Si le solo ke mokonziti jury soit ke beninois kota wafango meti Lamine Saïd Baba Moussa le fatu la tene mama tene so si lo soroti tene sara konandoni so ke mbeni pendre mama tene so meni zula ko asara konandoni pe si lo nga lo godati tene lo kiri singira mingi na legeti akwa so kwesi ala so amu mapoko na lo si lo sana kwa tene lo sina ndebeso soutenance ti doctorat tu warango kamba ti gango docteur so ungo tala kwe so si a zana yatimbeti aike omene na poponi moko wara wali ako si promotion tela ni kwe azana héritier biati kodro so ina tene toadira 2025 Fatini beti ndia nzere tishku na kamba ti doctorat so a été compagnie jury donc ndia nzere na mutala imbela so bi tona hambi toni na mbagi na ala so mbena pokoti timbi iba biati kodro wa tene lani mingi na cha discours na beti so ni tabine iba na kodro ti tatene isa beti mai na niveau de doctorat avec des donc yes le mingi ti tene bo na ita tu da ikiri ti kombiti na boko na maboko nduru na mamati so aikena yata keta kada ko bo ki faya ka si ala adventi na wara ande moni pepe ko desu wara na ti recherche izani na disponibilité la ti tene ala sala si cela fi yaka manga so Iba sanguso akanga yanga chi andugu asangu chi bikwa okuswa we na yanga chi kodo itene singila na la sokosi aduchi pondali chi asanguni alangba njuni.